nta Habyarimana nta muhungu we. Ibi ngibi byavuzwe na Minisitiri Dr Bizimana. Turaza kugaruka kuri Kagame. Perezida Kagame yaganiriye na Macron w'Ubufaransa ku mutekano w'akarere. Bakunzi ba Soma Rwanda TV, ni amakuru y'igitondo ngiye kubagezaho. Nta Habyarimana nta muhungu we. Ngira ngo umuhungu wa Habyarimana muramuzi, Jean-Luc Habyarimana. Perezida Kagame yaganiriye na Macron mu Bufaransa ku mutekano w'akarere. Bakunze ba Soma Rwanda TV, ikiganiro n'imenya byinshi ni ikiganiro mugezweho na Steven Rwanda. Perezida Paul Kagame yahuriye na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron i Paris. Mbibutsa gukora subscribe kuri ako kantu rwose kari hepfo aho ngaho, kora ukayogera kugira ngo tubashe kumenya icyo Perezida Kagame yagiye gukora hariya mu Bufaransa i Paris. Rwose byari ku itariki 10 uku kwezi turimo k'uyu mwaka. Baganira ku mubano w'u Rwanda ndetse n'Ubufaransa, ndetse no ku kibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Umukuru w'igihugu yagiye mu Bufaransa mu nama mpuzamahanga yiga ku ikoreshwa ry'ingufu za nyukiliya mu bikorwa bigamije iterambere mu rwego rwa gisivili. Yahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma ndetse n'abahanga mu bijyanye n'ingufu. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byasobanuye ko ikibazo cy'umutekano muke mu karere, Perezida Kagame na Macron baganiriye kuri gahunda z'amahoro zigamije kurandura impamvu muzi z'icyo kibazo. Ngira ngo murabizi igihugu cyacu gifite rwose ikibazo giterwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko byasinyiye amasezerano y'amahoro i Washington, ibihugu byombi DC cyangwa se Washington DC umwaka ushize. Ikindi bibifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byemera gukemura amakimbirane bifitanye. Ese ibyo bibazo byaba byarakemutse? Ngira ngo murabizi igihugu cya Kongo cyowe na Perezida Felix Tshisekedi gikomeje guteza umutekano muke mu karere, cyane ko iki gihugu gikomeje kuba cyagaba abanzi ku gihugu cy'u Rwanda. Aho niho leta ya RDC yemereye ko izasenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'imitwe yitwaje intwaro iwushamikiyeho. U Rwanda kandi narwo rukabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka kugira ngo umutekano warwo udahungabana. Doha muri Qatar, ngira ngo murabizi byahabereye, naho hari hakomeje ibiganiro by'amahoro bihuza leta ya DRC ndetse n'ihuriro rya M23 bigamije gukemura amakimbirane ari hagati y'impande zombi guhera mu mizi, kugira ngo intambara zihanganishije ibihugu byombi zirimbuke burundu. Nubwo leta ya DRC itubahiriza amasezerano y'amahoro ya Washington ndetse n'amasezerano y'agahenge yasinyiwe i Doha, Amerika, Qatar, u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa bashimangira ko izi gahunda z'amahoro zakemuka burundu, ikibazo cy'umutekano muke mu karere nacyo kikaba cyavaho. Leta y'Ubufaransa yashyize imbaraga muri gahunda yo gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi mu karere mu nama mpuzamahanga yabereye i Paris mu Kuboza uyu umwaka washize. Ibihugu kandi n'imiryango mpuzamahanga byemeye gutanga miliyari na miliyoni 500 y'amayero yo gufasha abagizweho ingaruka n'intambara zo muri DRC ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Ibihugu n'imiryango mpuzamahanga byahize uyu muhigo mu gihe umuryango w'abibumbye wagaragazaga ko muri miliyari 2 na miliyoni 500 z'amayero zateganyijwe gufasha abagizweho ingaruka n'intambara yo mu burasirazuba bwa DRC, habonetsemo 16% gusa. Icyo gihe kandi leta y'Ubufaransa nayo yagaragaje ko yifuza ko ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma kigenzurwa na M23 cyafungurwa kugira ngo kijye cyifashishwa n'indege zitwara imfashanyo. Reka turebe icyo Dr Bizimana yabashije kuvuga. Nta Habyarimana nta muhungu we. Ibi ngibi ni ibiganiro byagizwe na Dr Bizimana, uyu nguyu akaba ari minisitiri. Reka turebe icyo yavuze. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko umwe mu bahungu ba Habyarimana Juvenal witwa Habyarimana Jean-Luc
kweza ibyaha cyangwa se kugaragaza ko ibyaha se yaba yarakoze nta cyaha na kimwe kimuhama. Reka turebe Jean Luc ni muntu ki. Jean Luc amaze igihe agaragariza ku mbuga nkoranyambaga ko nta cyaha umubyeyi we yakoze, ashaka kwerekana ko abashinje leta ye gutegura jenoside cyangwa se abashinje leta ya se Juvenal Habyarimana gutegura jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 baba babeshya rwose. Ku wa 9 Werurwe uyu mwaka turimo, Minisitiri Dr Bizimana yagaragaje ko uyu muhungu adashobora gusiba amateka nyakuri afite ibimenyetso. Minisitiri Bizimana yibukije Jean Luc ko Habyarimana yinjiye mu gisirikare mu ntangiriro y'imyaka y'1960 ku butegetsi bwa Girigori Kayibanda. Yasobanuye ko kandi tariki ya 22 Ukuboza 1963 Habyarimana na bagenzi be biciye muri gereza ya Ruhengeri abahoze ari abayobozi n'abakozi ba leta 30 biganjemo abatutsi. Yatangaje ko uwo munsi aribwo Habyarimana n'abandi basirikare bishe abahutu barimo Rwagasana Michel wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya UNAR ryafatwaga nk'ikimenyetso cy'ubwami bwari bwaraciwe. Ikindi kandi rikarwanya bikomeye n'andi mashyaka arimo Perimehutu ndetse na MNLD. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko ubwo Habyarimana yajyaga ku butegetsi mu 1973 yatanze itegeko ryo gufunga abanyapolitike ndetse n'abakozi bo mu nzego zo hejuru barenga 70 abo mu bwoko bw'abahutu ndetse n'abakomoka ndetse bo mu bwoko bw'abahutu bakomoka hagati no mu majyepfo y'igihugu. Ikindi kandi bafungirwa bunyamaswa muri gereza ya Gisenyi ndetse na Ruhengeri. Minisitiri yakomeje avuga ati abenshi bo mu biciwe muri gereza n'itsinda ry'abanyabyaha bari bayobowe na Munyembaraga Meja Lizinde Tonesti wari umuyobozi mukuru w'urwego rw'iperereza rwari rushamikiye ku biro bya Perezida wa Repubulika. Lizinde n'itsinda rye bakoreraga ku itegeko rya Perezida Juvenal Habyarimana. Yamenyesheje ko Jean Luc yakomeje amenyesha ko Jean Luc ko se Mbagare Theodomire na Cyarahani Pierre Desire bayoboye gereza ya Ruhengeri na Ntibindeba Joakim wayoboye gereza ya Gisenyi bakoreye izi mfungwa za politike iyicarubozo rikabije ririmo kubategeka kuyora amazirantoki y'abagenzi babo ndetse hanyuma y'ibyo bakabaha ibyo kurya badakarabye. Yakomeje agira ati muri gereza ya Ruhengeri Sembagare yahatiraga imfungwa kuyora amazirantoki y'izindi mfungwa hanyuma akaziha ibyo kurya ariko yarangiza akazangira gukaraba intoki maze zikarya zitakarabye intoki. Ngira ngo bakunze basoma Rwanda TV ni amakuru y'igitondo nashaka kubagezaho, mu kanya ndaza mbagezaho iyi nkuru mu buryo burambuye. Ndabakunda cyane.